arrive at Blue Mountain, on the right. Arriving at Blue Mountain, on the right. Good morning, sir. Good morning. I need a pickup number and a name. Name Marlon. Okay, your last name? Okay, and your pickup number. It's a BH or a BA number. BA 378890. Okay, you know where you're going in there? Yes, sir. Alright, you're good to go, man. I'll pass this truck. Okay, you can pass that guy. He's waiting for a number. He's not yet there. No, he hasn't given me a right number yet. Okay, thank you, sir. He's doing his dispatch. You can go around him. Okay, thank you, sir. Yep. He's not gonna get mad at me. No, he won't get mad at you. Okay, thank you. You're okay. Walay number na yung nag-una nga truck. Mao na. Okay. Di man andam, di man Boy Scout. Ako kay kabalo naman ko sa mga stepping dire. Kanang guard, mangayo na speak up number. Unya dire way signal ang cellphone diha sa gate. Kay nabiktima man ko ana katong first time na ako. Basig first time niya. Mangayo ang check pick up number. Nana na pick up number na sa cellphone niya pero wa may signal diha. Ako dito padaan sa yard ganiha. Ako nang save ang pick up number, screenshot na ako ang kanang sa cellphone. Para ani karon una tuod siya pero naunhan ako siya. You have 10 hours and 24 minutes of remaining drive time. Andak ko kanang sa right nga open. Ya ko. Ablihan. Tugnaw na. -2. -2 Celsius. A new message has arrived. Doon sa sulod. Check-in ako, check-in. Tugnawa Ingon tong shipper. Amigo naman ako. I'll give your bills right after I loaded you. Ingon pod ko. Okay, sir. Kani diri nga load all the time paingon ni siya og Alabama. Kadaghan ako diri nag-pick up. Di na maihap. Paingon gyud always sa Alabama. Karon lang nga time nga dili na ko ilahos sa Alabama kay city raman ko. Ako ning drop lang sa among yard. So ang driver ani nga magpadayon, hiyahay kaayo kay dili na mo anhi dinhi. Gikan na lang sa yard, hook na lang siya. Ang oras ay alas 9:28. Arang ganiha nga driver Nao. Nauna na ako siya. Ay, hulat-hulat lang sa ta. Di man ni sila dugay diri, paspas ni mulod. Musnak sa ako kay gutom ko. Alams na. Poke, paborito. Kami ay gudaan ng poke Poke. Sa kuan patindahan. Paki. Paki ba oroy nga. Poke man ni Klaro kay na poke.
Kuha ni siya diri guys. Murag ka ng mining. Mga truck nila diri, mga heavy equipment. Katong mga truck nga pareha nga ako makita sa una sa mga agoy sa pick-up. Ito mga dagko kaayog mga murag mga bulldozer. Dagko kay ligid. Yan ay mga kadina. Lake na siya. Nya, kuha ni diri kanang murag awaaw. Naasa kuan ba bukid kalasangan. Di na ako malimtan ang first gear na ako nga pick up diri. Alas 11 sa gabi ning sobra ko dito sa entrance. Nawala ko, nasaag ko, atay kayo. Nya lisod biya kayo bakingan kay kuan ra provincial road. Basta kung asa na ko dito ni unahan, layo kayo nya alas 11 ako appointment, na late na ko. Pag abot na ko dire, ingon ko sa shipper, nawala ko. First time na ako nga gabi pug ko gipadala dire. Nya na ending dire na ko natulog. Pagkaugma na ko ni padayon. Mo to mga 1 year ago. Na ay sitwasyon dire, gitawag ko sa shipper. Ning abot ko ganina dire alas 9:19. Na busy man lagi kog edit sa likod. Akong gitanaw ang suga, green naman. Pasabot sa green, sa mga experience na ko no, sa ubang mga duck, basta green na gani, gi-unlock na nila. So humana. Unya, wala man ko ka bantay sukad nga ning uyog ba kanang gilodingan. So akong giadto. Motong giingnan ko sa shipper nga na ay problema sa kaning load nga akong kuhaon. Tong machine nga mo wrap daw, something inana na down daw sa maintenance, gi-red tape nila. Probably alas 3 daw sa hapon mahuman tong maintenance. Ako siyang giingnan nga mo feedback lang sa ako sa among opisina. Wala may problema sa ako, hayahe noon kaayo og maghulat ra ko diri kay per hour man ko. Tawag tay ni IELTS English na pud ni. For the Eastern Division, press 1. You have reached the Eastern Dispatch Division. For Fleet 1, press 1. For Fleet 2, press 2. For Dispatch, press 1. Yes sir, truck number 38224. I have a situation here. The shipper called me. Yeah, the shipper called me and then I was told that the order is not done yet. There is a maintenance issue at the machine that bags the order. So until 3 o'clock, they're gonna probably start running the machine by 3 o'clock p.m. So they can't load you? No, because the order is not yet done, and then the machine that bags the order is down. They are doing maintenance. It will be done today, but it's a long day. So I told them I will feedback the issue to my office. Okay, Marlon, let me see what they want us to do, okay? Okay, thank you. I'll just wait here. Okay, boss, thank you. Okay, bye. Thank you. Grabe, English to. Pero wala na, di magkanibao English lagi. Basta kay masabtan. Ano importante diha? Dili man ta kinahanglan mag kanang fluent ta, kanang pinabaledictorian nga English. Basta masabtan, baalag magkabaliktad-baliktad na diha, di ba? Ang importante, mahatod nato ang impormasyon. So nag-ingon siya nga iya ko nung pahibawon ang planner para ilang maplano dito ang unsay staping nila sa ako dire. Hulat-hulat lang ko. May problema nga maghulat-hulat lang ta kay per hour man ang patak karon. Mao lang nila ay no, pero para nako di ko laayon kay naman ko'y kabisihan, mag-edit man ko sa video. Unsa pa ko'y oras ron? Alas 11 unya. Ang machine daw nga katong mubag sa order, alas 3 pa daw sila mahuman. 11, 12, 1, 2, 3, upat ko ka oras mag-edit diri. Mao pod ni diri na ay 1, 2, 3, 4, 5, 5 pod ka truck. Naghulat ako may una. I'm going home, but because they told me they cannot start until 3 o'clock. Oh, okay. Yeah, so how about you? You will wait? I will wait Okay. because the load is going Illinois, so it's not far. I see, okay. Mine Yeah. is going Alabama. Oh, okay. Yeah. So now, what you do? I'll go back to our yard and they will plan me another load. Oh, okay. So it's nice that you have the options. Okay. Anyway, Yeah, you must drive safe. okay. He told in the video that I will ask driver. Yeah. So This is is it good? good company. Yeah, are you owner operator? Yes. Okay.
Because I was 7 months driving this same truck, and then after that he give me the option to make owner driver. I talked to him. Because as a driver, on a dry van, you make about, let me say, a month. For the man. But now it's owner operator. It's almost double. Almost double. Yeah. But That's net. so That's net. so I do about 280, maybe 300,000 for the year. Definitely, and it's a good company. At the border, no waiting because everything is organized on the app. Okay. Yeah, Yeah. good. So So why they say they only there's a problem with the machine that wraps the. Oh, okay. So they need to fix it. They're on red tape and they're fixing until 3 o'clock. Yeah. Okay. Yeah, I told my dispatch. They Yes. told me go home. Yeah. Anyway, All right, sir. have a nice Thank you, sir. Thank you. Bye. Nag-advise na ang opisina. Paulion ko. Drop ning MT, maghukog loaded. Mo biyahe ko og 2 hours na pod. Dali sayad. Mara naman ko nagsuroy-suroy ani oy. Kita mag-aircon kay kuan diri kanang lasang ba? Fresh air, oxygen. Continue on Uniman Road. Thank you, sir.